Tây Pua không Pua thì thà miền Tây Pua còn bông với ngay đấy thì bông ở đây có chun mà hai tầng pet chun mà hai tầng pet lòng bông sập lò đó đấy bông ở đây sập lò đó đi lan nào vâng vàแล้วบางคนช่วยเลือกก็ที่ของพ่นเมียนบองใส่เมียนได้ชิมโตปีนี้ได้กว่านั่นคือบานรองระบัวบานเรียงทุนคือลือทำเมียนไตปูนขนมปูเตี้ยของพ่นยมมาปีเล็กบาลเตี้ยที่มันนั่งขัดกีฬาตัวก็เคยชุบสต็อปนั่นก็เคยกดเมาตัวกดปากเกตสต็อปเกตอย่างตัวจังสต็อปก็หอมบาสต็อปก็หอมเต็มบาไอ้ปากเนี่ยใส่ปากเติมเจ้ามันเนี่ยที่นั่นไงแต่ตัวไอ้เต้ซากดพ่นรองนะว่าไอ้เต้กดแล้วนะมันก็ที่มันจะสต็อปอย่ามาเติมคนยังจะสต็อปให้กดบางยืดได้ดิบองก่อนเมาเลือดแล้วสำหรับจะทำยอดลานไม้ดักเติมมองอะไรบ้างนะยอมบานสายยุบไปบ้างนะลานเป็ดอยู่ยังจ้องไอ้เลื่อนที่นั่งติ๊กเป็นน่ะเลือดทับบองให้ตัวเป็นหลกซองเป็นหลกซองอ่ะเป็นหลกซองเจ็ดมาเยี่ยมนี่คือบองลับบี้คือจำลานเป็ดมาอยู่ไปเลยก็ชี้เยี่ยมยกลานตัวขลุ่นวัดดักบองใส่ทำไมแต่เป็ดสังครูบองได้บางคนแต่ซาแต่บองใส่คือบกเหมือนยังคือวงเวงวงวอนสมาร์ทได้บัดได้บางคนให้ลือทำมีเตยปูขนมปูที่บางคนจะดังแต่ก็มีเตยปูหมันคายได้ปอกเกปอกคิวปอกยมปอกคิวเตยหอมปอกยมเหมือนยมปอกก้อนยังปอกยมปังนั่นยังบกมัดหังเลยให้ถือตัวหน้าคลานั่งโอ้ได้จากการเติมชีนะมันได้บองดังตักล้วนบอลจีสโตปอกคิวประกันล้วนบอลสโตปอกคิวนั่นจังบองตะวันฉบับกี่จัดใจตื่นบอลสนิทของตรึนะบองนะบองจะมีที่ตั้งอะไรกันให้ยังเขาวิ่งบองมีได้ฟิวแบบนี้เราบองโอ้ชิวรอดเดินได้กอดได้นี่จุ่มปลามันก็รุกเรื่องสต็อปจังไงบ้างสมัยบองชิวรอดอ๋อรถบัสกระโจนลงไปยุ่งคนไหนเนี่ยบองบ้าคนไหนบ้าโอ้ยแต่ละคนไหนนี่บ้าไม่ลืมมีปูตีปูที่เราบองบ้าน้ำมือกอดหลอดตีก้อนใหญ่เหมือนคนเสียอ๋อมือปลาอะไรยังปลาอะไรใจบองก็อยากหอยแรงก้อยสันเชียมาโตบองใส่บองผมมันแต่บองหลับบีกับจุนตัวเป็ดบองพวกนี้คือเชียประเภทมาโตมาสองตรีนมาโตเพียกี้มวยจำเพียงที่บองพวกนี้คือเชียประเภทมาโตมาคลิกบางคนมาคลิกคือรองกาโคยขาดนั่นคือบาดแผลกระดานมาโตนั่นคือระบัดติ๊กตีเอาให้บางคนคือแต้มติ๊กตีแต้มมาดองบางคนทึกพิซซ่าไฮไทยดำใบสกปรกโลกเนี่ยบองนะคลาหลังนี้ล่างจะจัดยำสักอังจะจัดยำบุฟเฟ่หรือก็เชียยำขึงสบองไอ้จุ่มเหมือนแพะบองโอนไอ้จังงั้นนะได้กวาดแซมเมียนหรือก็มีกิจกรรมทีไอ้หยกจังบองต่อขึ้นคลายไปคลายยำฉอนไอ้จังเต๋อบองคลายเลือดเจ็ดสกอร์เลือดเจ็ดคลายเลือดเจ็ดอักเสบจังบองต่อขึ้นกูแต่เมียนจะมวยนั้นก็อีกบัดเชิง5 แสนนี่คือในประเทศเชียประจำคือละอเหมือนกันบองต่อขึ้นขวัญบัดเชิงมุนโจเกเนี่ยคือวิจุยตะเบิร์ดสรุปยกจุดโปนในขนมเรียนกายบ่อเชิงตามระยะรนเยอะบัดเชิงเฮ้ยต่อปีบองต่อขึ้นไปผักเงือปีเกงวันเนี้ยเนี่ยบองอาเมอร์แบนในกระไหลเนี่ยคือประเทศนี้คือจับดาวแปรจีปอขมาได้วิเบิร์ดสรุปยกจุดโปนในขนมเรียนกายบ่อเชิงเจนปีเรียนกายมองกรมนจิวิสูบองพลประมาณยมตามดานรอกาไซบองกับพิธีพิยุติกรมในคณะวิเลียมองประมาณ30 นาทีตอนថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2021គឺមានគ្រោះចរាចរណ៍មួយរវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូដែលនៅនឹងស្តុបកងរីវហាត់លើផ្ទៃប្រទេសផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានមូលដ្ឋាននៅសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទូកករីពេញដែលយើងទទួលបានករណីគ្រោះចរាចរណ៍មួយនេះគឺភាគីទាំងសងខាងគឺរងរបួសទាំងសងខាងតែម្ដងបងហើយគឺមានបងស្រីម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូពីរអ្នកប្តីគាត់នឹងគឺបានរងរបួសបានរៀងធ្ងន់ជាងម្ចាស់ម៉ូតូคลิกមួយនេះផងដែរបងប្អូនគឺឮថាមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងពោះទៀតបងប្អូនហើយតាមការបញ្ជាក់របស់បងម្ចាស់ម៉ូតូម៉ាក់คลิกគាត់ថាគាត់ជិះឆ្លងផ្លូវហ្នឹងគឺ stop ពណ៌ខៀវហើយម៉ូតូដែលបានបើកបុកគាត់ដឹកគ្នាពីអ្នកដីប្រពន្ធហ្នឹងគឺបំពេញនៅ stop ពណ៌ក្រហមបងប្អូនហើយយ៉ាងណាមកយើងអត់ទាន់ដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ភាគីទាំងសងខាងអរគុណបងប្អូនខ្ញុំមកពីលេងបាល់ផ្ទះទេមុនហ្នឹងកាត់កីឡាទៅក៏ឃើញជប់នៅ stop ហ្នឹងក៏ឃើញគាត់មកទៅគាត់ប៉ះគេទេ stop គេទេនិយាយទៅបាទអញ្ចឹង stop គាត់ក្រហមបាទ stop គាត់ក្រហមទេបាទហើយប៉ះគ្នាទៅប៉ះទៅចុះម្នាក់ទៀតហ្នឹងអាតែគាត់អីទេដោយសារគាត់បងប្រុសគាត់អីទេគាត់លក្ខណៈគាត់ជាម្ចាស់ stop និយាយមកទៅគាត់ជាម្ចាស់ stop ហើយគាត់បើកយឺតដែរទេតែបងគាត់មកលឿនតែឥឡូវសម្រាប់ចិត្តថាយកឡានមកដឹកទៅហ្មងបងណាខ្ញុំបាទខ្សែយូរពេកបងណាឡានពេទ្យយូរយើងចង់ឲ្យលឿនជាងហ្នឹងតិចបងឡាប៊ីបានធ្វើការយកឡានគាត់ហើយដើម្បីយកឡានគាត់ទៅដឹកបងស្រីទៅពេទ្យដោយសារគាត់របួសធ្ងន់ហើយចាំនៅរថយន្តសមុយរៀងយូរទីបងប្អូនបាទដោយសារបាទមានឡានសមុយទេបាទអានេះគឺឡានចាំឡានសមុយយូរពេកឥឡូវក៏ព្យាយាមយកឡានផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺយកមកដឹកឲ្យបងស្រីយកទៅពេទ្យតែម្ដងបងសម្លរំអីបងអត់អីសម្លរំនេះឡានមកបាទបាទแล้วបងប្អូនជួយលើកគាត់ទីបងប្អូនប្រពេនណាលើថាបងឲ្យទៅពេលលោកសង្ឃបាទពេលលោកសង្ឃចិត្តមកទៀតបាទមានផ្ទៃពោះក្នុងពោះទៀតលើថាមានផ្ទៃពោះគាត់ពងវែងអត់អីទេបងឥឡូវគាត់ជូនមកឲ្យទាំងពេទ្យជូនមកឲ្យទាំងពេទ្យនេះគឺបងឡាប៊ីគឺចាំឡានពេទ្យមកយូរពេកឥឡូវគាត់ព្យាយាមយកឡានផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ដឹកបងស្រី
đâm bay tập pet thằng cua bóng này bóng bồn tại sao đại bóng sấy cứ bọc mình nhưng cứ vùng về vùng vòn mà đây vào đây bóng bồn hay lư tầm miền tây pu không pu cái bóng bồn giờ đang đã có miền tây pu màn khai đây này bóng phía kia mình chiếng tiếp đấy bóng này bóng kia nữa à bảy mít cái thao bảy stop khó khiêu bảy mau đi nè từ nào vậy cho mặt tô một hàng tiền vì đã đây phun con vào bên trong mình vì cái bông của mình đây stop boy bọc kì bọc khiêu có nhom bọc bọc khiêu cái hòm còn bốc nhóm này nhóm bốc có gì nhận bốc nhóm tăng nó nhận bốc mặt hăng từ hay thấy từ na khăn không ô đầy là cá cơm xiên nào ăn ngon thế nào phun con thấy ngon nên chăng mà tô nâng tục ai bật ly cái thứ ca nào băng na tới po dương tới po thằng họ khnia nào băng na cuối dương họ đăng tha việc na thì bộ mà chặt kia tập bẹt hơi ná bà dương ai đăng tha cọt trâu được bong trâu được còn nạp bị na trâu thì còn đại bong đăng đặt luôn bóng chỉ stop bỏ khiêu và căn luôn bóng stop bỏ khiêu nên chân bong tụi ai sẽ bọc cái chặt chạy từ và xin được không trâu nào bong na bóng chơi bị tăng lại cái thái nhưng không vinh bong miền tây phiêu và nếu là bong ô chiều bọt đường đài quạt tay này chúng ba mình còn rút lưng stop chân này bằng xong rồi bông chụp rồi ba gạt cho làm bay con ấy nhá bông bà con ấy bà thôi đã con ấy gì bà mấy lư miền phu tây phu tiết đâu không bà đang bạc quả lọt đây con vậy mấy con gì mùi bà là đấy nhá bà ấy thì bong coi lại hỏi lành coi dân bây giờ tôi cho này cứ chi mà to bỏ bong dây đại quạt bàn chi vì nẹp đây bồn quạt hay mà to bong phồng mà chỉ hiện tiết bong này bà có máu cho long cắt phượng stop bỏ khiêu và vẫn này cái chi mà to bỏ bong sấy bong phồng mình đại bong là bi cái chun tập bong phồng cái chi mà pen mà to mà song trim đẹp lại lấy phồng pin mùi chê thí sai sập năm năng mà phải cốt cứ quạt bạc bò tam ca mà chia bò ở bong phồng mình những cứ bạc bò máu cứ lư trắng tái phượng stop bỏ cỏ hòm mà bồn hay bong phồng mình bên này quạt gì nó quạt máu bị kháng này mà bồn cứ stop bỏ khiêu mà đó thì đang lại cả hai các bạn mà to mà bong sấy bong bạn bộc quạt pin hơn cứ mà đa lại mà to làm pin cái đường nó cứ kiệt ngay về cái chiên đọc mai đồng phồn cứ mà đa lại bong sấy mà nè nó cứ rong rồi bua và giang đầm nằm bong phồn hay mà cha mà to phía kia mà chỉ hiện tiến nó co rong rồi bua đây bong phồn nổi lại cứ mà to bỏ quán cứ nơi kiên cái nó bong phồn là đi dân tôi cả lấy mơ mà to phía kia môi chấm hiện tiến bong phồn đi cứ chiaประเภทmà to mà click bong phồn mà click đại biệt là lê cầm pong spứ cả môi chí cៅsập buôn nâng chất sập buôn ông bồn cứ rong ca khôi khát nó cứ bà bẹt cả đà mà to vẫn cứ là bác là bắt tích tí ở hai ông bồn cứ tem tích tí tem mà đo ông bồn hay tam ca mà che bao mà to cha mà to mạc lính cứ gót bác bó máu bị tư đáy băng cọ ông bồn cứ khang bà tranh được khang băng cọ máu cứ stop bỏ khiêu slong cắt tới pleu cái này ông bồn hay bong phổ bong sấy con mau bị khang đâu cứ stop bỏ cả hóm cứบรรดาบกมาโตก็จ้องแปะกระดามาโตคือบรรดาลอยมาจ้ามาโตแตงซองค้างคือโรงระบุยางดำนำของได้มองลงอะไรนี่คือบองระบีก็เติมจุนเติมตีเป็นหลอกซองให้เดซาแต่จำลานสมุยบายูปิกแล้วนี่ยังมีแต่ปนังเจ้าอย่างนั้นอย่างนั้นยังตกตัวตีกำลังมันก็ยังไปฝึกการบอกไว้โยมาโตแตงปีเตอร์เดซาตุกรองจำการดัชนีเป็นกลายของได้มาบนเอาก็น่าเป็นมาแต่คำชนะไปตามดันตุสนานี่คือว่าชีพอร์มีมาทอมดักชิมตุบันปีที่จันทร์กันหลายการหายแต่เป็นพอร์มีประเด็นนั้นที่คือการอัปเดตเป็นกลายเนื้อกันนะเป็นชมันมีสเตอร์ดูมากับทีวีนิวสวัสดิ์คนหนึ่งซุปเปอร์เลีย ស្រីទឹកមែនញ៉ាំហាយថេចវិញទឹកពីសាហាយថេចដើម្បីសុខភាពលោកអ្នក បងក៏មើលស្រាលគ្រាន់តែបិទបាត់ជើងនៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែជួយដល់សុខភាពយើងនៅខាងក្នុងនឹងគឺបានច្រើនមែនតានហ្មងព្រោះដោយសារតែមានបងមួយចំនួនធំតែគាត់អត់ទាន់បានស្គាល់ជាមួយនឹងគេបិទបាត់ជើងនិងអត់ទាន់បានសាកល្បងផងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍មួយជូនដល់បងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់កាអៀបិទបាត់ជើង50នេះគឺមានរូបមន្តផ្សំឡើងពីទឹកខ្មេះឫស្សីដែលវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយបឺតស្រូបយកជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺបានល្អខ្លាំងមែនតានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំគឺសុទ្ធសឹងតែជាធម្មជាតិហើយជាឱសថដែលជួយទៅសម្រួលចរន្តឈាមបងទាំងអស់គ្នាឲ្យដើរស្រួលជួយបំបត្តិរាល់បញ្ហាឈឺចុកចាប់ចុករយជាពិសេសបងដែលគាត់អាសាឈឺម្ដុំស្មាចង្កេះឬក៏ឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងអីហ្នឹងណាគឺត្រូវហ្មងមួយទៀតណាបងដែលគាត់ stress បបាក់ក្នុងការគេងអត់ស្កប់បងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបិទនៅពេលយប់មុនចូលគេងគឺប្លែកតាំងពីបងចាប់ដើមប្រើហ្នឹងហ្មងហើយពេលដែលបងងើបពីគេងមកគឺធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងហើយអារម្មណ៍យើងគឺស្រស់ស្រាយ